Zane paka mbeka mshimo ya basana mbele ne paka mtahe FM for you for all namo singa lavuna ndi lavuna namo si develop tanu na ndiri develop tanu na vuna develop tai mwezi ukadibone wa furana ngandi kidi mbili fumbili tere na msindidzi 9 July 2020 basdiwa msori kwamba mwezi wa July rwari kwamba ngola mwezi wobegwa kana bari kuraro shikero na bari kupembelela mabebo kana tubala mabebo la mu president ene woto thoma kana Afrika Shipembe wa mhema bo Nelson Rolihlahla Mandela ngautoraro tere kabari ndi shikero na babuze jore hena mbeka mshumo ya basana mbeni mbeka mshumo ya uthoma pano kakasho ya Mutare FM for you for all ubacheno mbeka mshumo ubacheno kasho thuma badisana mbeka mshumo zeyongo pambana nepakha muyani tere kabari ndi babuze ngautoraro kabari ndi hapo ndi baumbuze ezirezi za David zona dozishumisa David na bukatine hahino mbeka nyamshumo pala ka Instagram rihone ndi Mutare FM kati hapo na pala ka Facebook ni Mutare FM pizia bachi pala ka Twitter barwana ka @Mutare FM pizia basongwa wangu rihoba na chanduko nyana thugo marugana na website ya shu na email abari ntemya pala ka website ya tashumisa ila jojina bane barwana ka www.mutarefm.org ngauta trapezi yaka email wasdiva zoro bachishimisa na inela chitichi never changwana pala dina bachangwana kama daup@mutarefm.sa.co.za so zinabane bakongwana kaila yanga the african child@gmail.com hezo zote zikamaledere matuku tsede basumule zoro ndi day ya we is THWE bakonor africanchild@gmail.com ndi bafuna zone ndona ndibabudza mbekanya mshumo ndibasana mbere idakhabone musichipinga yawara ya bubiri idabukati ya warai ya bubiri na chipinga na awara ya buraro ndi bafuna zone kabari ndi bapo ndilibuwe bashumisano bachebege atoma bako badana mbekanya mshumo ezayongo pambana hi ndiko dipana tsoba ko dijambo hey the african child yezirisa koni papa muyani hi nitonga inako tahera mani bari ko dipinesa ngamanda hezula butano ngamvango nokuba ka DJ ka DJ waburine bakwamba nga deep zonke tsere ndiko rakabashikero ne nabone ebadwana bashipida chaino mbeka nyamshumo kana chambeka nyamshumo zote za Mutare FM ngato pala ka YouTube barwana ka Mutare FM habone bashikera hune ba subscribe zvimbo dito rabone bashikera hune baba chipida chaino mbeka nyamshumo zo bari ruchera kabari ndi doba pomusarisa tsya maraga ndi bambudze andeme kana maitere a khwinesana ya doitora bone ya sala botsireledza yanga chino chipinga cha urwa na COVID-19 kana chamseraja kwa shango nga uphara nga bulwadze ya coronavirus kana ne COVID-19 utamba zwanḓa bakuri aiwa ayeka toba maitere ka utoba mulayo kha zvidowele kha vadziro tamba zwanḓa zwavo tsira hone musi vha tshi khwa vhathu ni vanji mafhungo ambara mask sanitizer kha zwishumiswe nga mandesa zwa zwinoti zwikolo zwo vula haningei vana zwikoloni na vhabebi ndi zwa ndeme zwo swikela uri vhana vha swikela hone vha ḓivha uri haningei nyimele ya vhana zwikoloni yo tima nga nḓila ḓe ayo ndi ayo ndo ḓi dovha hafhu nda vha tsivhudza musi ri tshi vho yo u gwamedzana ino mbekanyamushumo kha vha ri ndi yo nwa maḓi nga ino nḓila ndi tshi vhuya a huna na zwiṅwe nṋe ndi sa phanḓa na ino mbekanyamushumo ndi vha funa zwone.
Rotalanga Stores present Land of Legend Route 2020. Wow! Hatchback convoy, all the type of and the German machines. Zitakuwa za Tatawani Mall ni Mgeros 29 August 2020. Yes, Zoliba PPT, Waterfall, Zata Renz, Henrik van Vel Channel, Makado Crossing, Chakuma Mimakete, Sakele, Tendo, Uyesukana Royal Gardens. Are you a legend? 450 per car. Packages include lunch, entrance to Royal Garden, and drive and 2 passengers. Also, unlimited photo shoot. Land of Legend Route 2020. Wow! Ikadiba mbeka mshumo ya baswana mbele ni paka Mutare FM for you for all namusinga labuna developed nabuna developed mwezi ukadiba wa fura na mwaka diba wa gidimbiri fumbiri namsende 9 July 2020 ndivasi diba msoro kwamba July rwaru kwamba mwezi wa upembele mabebo muna wabane bo animo president wa tutoma wa mrema pana Afrika shipembe tirebo Nelson Rolihlahla Mandela vadozumburo ndingamugivera mani mugivera somgaga wadodivaza ufira pano shangoni hamia weti vomeri twala vane vadiveswa vukuma kama tambya oyaongo famba na vukuma voshuma ngamanda khando wichumo ino yazva vombombo senerinarinevo sa Mutare FM rikuri muyava khavise phanda noida ngamularo tiri ndovapo ndivambudza uri chivaro kana ine mbalombalo ya vathu vane vakuraro farwa nga vhulwadze COVID-19 iko endelela ichi yayi kuima zwino nṋe ndi kuti vhone kha vha zwi ite mafhungo uri hanefho hune vhane vha vha hone vha swikele hune vha zwipfa zwo ri vhone vho tsireledzea mani vha zwipfa zwo vhone vho tsireledzea kha uri vha fhe uno mungo ndi tshi vhuya ri mbo ḓi dzhena kha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi vha fha uno mungo ndi mungo muthihi fhedzi ri tshi vhuya ahuna na zwiṅwe ri khou mbo ḓi dzhena kha fhungo ḽa ṋamusi. Let's go. This is your radio, your station. Yo, ndi Ramzulu Mlamleli ma vothisesa Mutare FM, radio yabo the. For the love of Mutare FM, nazo sokoitea. Hai, ndi utali. Ndi chisima cha urendi ngara Thando Leslie. Ndiri na Mutare FM yo chinyani. Ine ndakundo ikhoda. Ntendeni ndiyambe ngambiri ya chisima cha lufuno. Ndiri ndiwona utali, ndi vuswa haveiwe. Vukoni na puluvelo, ndinganyito ya vathanga vavili. Hungava nyusa vainu musethamulanga, na unarine mushadu. Na ndingari minina. Mutare FM is there for you for all. Chilamba will never be the same because of Mutare FM. Mutare FM is already showed the indication where we are going is better than where we are coming from. Now we are no longer pushing life, we are living life. Now we are no longer surviving, we are enjoying. Through the golden voice, everything is possible. It's Chiro Netengwe speaking. You are listening to Mutare FM for you for all. Heino mbekanya mshumo ya baswana mvele ndo vavudza musi ri kha ḓi tou ulinga kana u testa dzikhudza ipfhi uri hapa hu ḓo ḓa ri so guda ri ḓo guda vhukuma ri ḓo ḓiphina hone hai ri ḓo ḓiphina musi ri khou ralo humbudzana maitele a Tshivenḓa ane na si ari a tshi ambiwa vhaṅwe vha pfhi uri rine zwithu ri nga si kone u tshila nga khazwo zwithu ri nga si zwi kone fhedziha ndi dovha hafhu nda livhuwisa u shelavho mulenzhe thiri hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou rumela mihumbulo uri kha ino mbekanyamishumo i khombo ri lavhelese izwi hezwo zwithu zwoṱhe ri ḓo zwi lavhelesa fhedziha vhathu zwi humbula zwa ri ino mbekanyamishumo yashu i ḓa ḽavhu na ḽiṅwe na ḽiṅwe musi tshifhinga awara ya vhuvhili na awara ya vhuraru hanefho vhukati awara ya vhuvhili na awara ya vhuraru ndi hafho hune nṋe ndo ndi khou vha ḓisela heino mbekanyamishumo hanefha kha Mutare FM for you for all rine ri na tseda kha vharambeli tsuke ri mbo ḓi namba u vha ri khou dzhena khalo fhedziha vha ḓo ri farela na musi raro tea u vha navho muḓivhi washu wa zwa luambo ndi vho Dokotela Rambuwani fhedziha ri ngo kona u vha na vho Dokotela Rambuwani nda ndo ḓi ri ndo pfha vhona kha vho Dokotela Pfulwani na vho thi ngo kona vho Pfulwani khori ndi tshi lingedza u vha fara hangeno munyani nda wana uri hai zwi khou hana hu vhonala vhone vha hone u tshi nga network a i khou tou tenda zwavhuḓi fhedzihavho izwo ndi zwa kha mbo ḓi ri na musi ri khou lavhelesa fhungo ḽine hana maḓuvha vhaswa vha zwino ndi a zwi ḓivha zwo ri a ri nga ḓo tou ḽi ṱanganedza zwavhuḓi fhedziha kha ri ḓo guda nga khaḽo namusi ri khou lavhelesa thinwa ipfhi kana ḽiambele ḽine ḽa ambiwa upfhi u rema mutanda nga Tshivenḓa u vha u khou ambiwa u ambiseliwa ndi nga tou zwi amba nga u tou zwino ri khou lavhelesa uri musi muṱhanga na musidzana vho no aluwa kana na khomba vho no aluwa hanefha miṱani hezwi a tshi vho nyagavho mufarisi a tshi vho nyaga mufarisi
hu yavha na maitele a Tshivenḓa ane a itiwa nga Tshivenḓa hu pfi hu khou yo remiwa mutanda. Zwino na musi ri khou lavhelesa uri hu tshi pfi u remiwa mutanda hu vha hu khou ambiwa nga zwithu ḓe hone ya u rema mutanda hu vha ho tevheleliwa mini nahone hu tshi pfi hu khou remiwa mutanda u remiwa mutanda kha muthu ḓe vha khou zwi fana na musi ri ḓo ḓiphina vhukuma ri khou amba nga u rema mutanda. U rema mutanda ndi mini fhedziha kha vhari ndi vhona nṋevho ndi vha bvise maṱudzi tshifhingani tsha muraho kana musi u kha ḓi tou ralo u tevhedzwa maitele a mvelele ya Vhavenḓa. Muṱhannga na musidzana vha tshi ri aluwa muḓini kana kha vhari ndi vha vhudze ndi to zwi amba ngauri zwa uri musi musidzana a tshi khou aluwa muḓini u ḓivha vhona vha muṅwe muṱai vhane vha mu vhea ḽito vha ḓi ri hoḽa ri khou mu vhona a tshi bvuwa nga matsheloni u ya swiela muṱa a tshi bvuwa matsheloni u ya ya tshisimani a yo ka maḓi a vhuya a vhea khali yawe a ralo u bika hoyo muthu zwi amba zwori vha hoḽa muṅwe muṱahi vha tshi mu lavhelesa vha vha khou vhona uri hoyo muthu zwa vhukuma a nga kona u ri ṱhogomelela ṅwana a nga kona u ri ṱhogomelela vhaḓuhulu a nga ḓisa mulalo na vhuthihi fhano muḓini. Ndi khou amba uri vhaswa vha zwino izwi zwithu riṋe zwa u ya maḓini zwa u ya tshisimani u ka maḓi u vuwa ri khou swiela dzharaṱa a zwi tshavha zwithu zwashu fhedziha u ya nga ha mvelele ya Tshivenḓa kaleni ho vha hu tshi itea hezwo zwithu ndi uri ha tshi vha na muṱa wa muṱhannga u no tou hu lavhelesa hoḽa musidzana wa zwi vhona zwo ri hoḽa musidzana fhano muḓini a dzhena fhano muḓini a nga ḓisa tshanduko dzavhuḓi nahone u na lufuno o dzika ndi uri o kuvhangana u tshithu tshithihi honeha u na mikhwa u na vhuḓifhinduleli. Izwo zwithu zwo vha zwone zwine zwa ita uri muṱa wa muṱhannga u takuwe uri wone u khou ya hafhaḽa muḓini havho mugede kana hafhaḽa muḓini ha khuvhe u khou yo ralo uyo u rema mutanda u khou yo remiwa mutanda. Kha vha reno maḓi ri tshi vhuya ndi vha vhudza zwo ri tshi yo remiwa mutanda hu ṱuwa vhathu vhafhio honeha musi vha tshi ṱuwa vha ṱuwa afha maramani vha na zwithu zwifhio ngori nga Tshivenḓa ri a zwi ḓivha zwo ri upfhi vhayeni vha songo faraho haiwa zwa maramani u nazwo kha vha ri ṱuwa nga ine nḓila ri tshi vhuyana na zwiṅwe tsini ndi vha vhudza uri hu tshi yo remiwa mutanda ndi vhafhio vhane vha ṱuwa na zwigede nahone vha tshi ṱuwa na zwigede vhone vha vho lavhelela zwifhio tsiri nahone hu ṱuwa vho nnyi ri yo nwa maḓi nga ino nḓila. nda ba GPM Media Group vari vo mutambe nga valiche va tihanne ndi amba vana ha va ri khomba nga mutatisano wa vana u generela vone va rhumela chinepa cha n'wana wavo cho Fodo Studio va chi rhumela ka 0728916963 kana 0767189682 zwinepe hezwo zwi nambatedzwa kha Facebook page ya GPM Media Group. Vone zwine va ita ndi u vhudza mashaka na dzikhonani uri va like na u share u swika chinepa cha n'wana wavo chi chimana like nnzhi vana vothe vo wina va ta divhadzwa nga ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa Fulwana nahone vha ḓo wana futhi shi ya mahala ṅwedzi woṱhe vha na mabebe vhavho vha ḓo dovha vha wana na zwikipa zwa phamphamu mafhungo manzhi nga vhudalo kha vha komegadini phaka 0728916963 kana vha iro ya Luvhengo Complex office number 31 hanengei Thohoyandou. GPM Media Group reisa tshumelo vhathuni. Ukati ba Mutale FM for you for all mbekanyamishumo ikadiba ya vhaswa na mvele vhanene ṅwana wa Muafrika ndi ṅwana wa Muafrika Mudau Patrick ndi ṅwana wa Muafrika unoni mbekanyamishumo ndi vhaswa na mvele vha zwi ḓivhe heno mbekanyamishumo i ḓo ḓa kha vhone musi tshifhinga ya awara ya vhuvhili vhukati ha awara ya vhuvhili na awara ya vhuraru liṅwe na liṅwe ri sathu ya mavhengeleni afha nda khou vha vhudza uri hu ṱuwa vho nnyi u rema mutanda a ri hafha muḓini vhabebi vhoṱhe vha tshe hone havha mme hai nga maitele a Tshivenḓa a vhayi vhone vha ya sala vhone a vhayi hu nga namba ha ṱuwa khotsi ha ṱuwa na makhadzi a ri malume na vhone vha hone ha ṱuwa na malume vha ṱuwa vha ya hangei muḓini vha tshi ṱuwa ya tshi hangei muḓini na maitele a hone kheya ngei nnḓa vha zwipfe vhaswa hu tou thoma ha ambiwa u thoma ya muthu ya ḓiri vhakhuvhe vha ri vha khou nyaga u ḓa vha na mafhungo uḽa muṅwe muṱa wa ri hai a hu na thaidzo zwi amba zwo vha ḓo ḓi ḓa matshelo vha tshi ḓa matshelo ngeno makhotsi makhadzi na malume uga vha ṱuwa vha yange vha ri hei riṋe ro vhona mani fhano muḓini na ro vhona fhano muḓini na musatondwa ro mu vhona nga matsheloni a tshi bva ri ya mu vhona nga matsheloni a tshi bva u vhona sa musidzana ane u na vhuḓifhinduleli ngori fhano muḓini u ya vha ṱhogomela vhone u ya vhakela maḓi u ya bika nahone a si muthu ane ra mu wana zwiṱaraṱani na zwine u ambara zwiambaro zwine zwa fhea tshirunzi nga maanḓa zwine zwa ṱhonifheisa muthu
zwino kha vha bve vha tshi swika muḓini huna zwine vha fara ndi amba uri nga mvele ya Tshivenḓa hu tshi ambiwa mafhungo a u rema mutanda vhathu a vha sokou tou ṱuwa fhedzi vha ṱuwa vho fara mufaro kanzhi nga maitele a Tshivenḓa hoyu wa musidzana ngori vho no ḓivhona vho na zwine vha khou funa khaye ari a tshi yo kesa maḓi vha tshi mu vhonesa nga maanḓa khou kesa maḓi vha a zwi ḓivha zwo ri maḓi ndi vhutshilo maḓi ndi tshiga tshi sumbedzaho vhutshilo vha nga mu ṱuwela na mvuvhelo ine a khou pfhi hoyu muthu u khou yo kangayo maḓi uyo kangayo maḓi uyo rikela uri khou muhumbela a tshi ḓa u ḓo vha khou rikelavo maḓi ṅwana washu vho anwavho maḓi a rothelavho nga heino mvuvhelo kana vha ṱuwa vho fara khavho nayo vha zwi ḓivha zwori ndi ḽa ine ra i shumisa nga Tshivenḓa u ḓinwela maḓi lutshele kana zwezwiḽa zwiṅwe zwine vha zwi ita ha Tshivenḓa nga u tou ralo hune naho hu ya shumavho hu ya shumisiwavho khavho u nwa hovhuḽa halwa kana ha ṱuwa hu mpfhe na lufheṱo hoyu ri khou ḓa vho humbela gombakomba ḽine ḽi ḓo ri bikela kana ha ṱuwa ha tshone tshidudu tsha u bika ḽone dovhi kana miroho yo yaho ngo fhambana vha swika nge vha vhamba hola wa musidzana ha vhudziwi upfhi una vhayeni hayi ha vhudziwi upfhi una vhayeni ha vhathu vha ḓo ḓiya ene u ḓo ḓivha khou itavho mushumo u fana nga maḓuvha fhedziha ngauri ndi musidzana ane a vha na mikhwa zwi amba ḓo ḓiya lumelisa a ṱuwa a ṱutshela kule a isa phanḓa na mishumo yawe avhaḽa vha muṱa wa muthanga vha ḓori vha tshi swikavho vha ḓo ḓi amba vha ri riṋe ro ḓa nga mulandu wa hezwi vha bvisavho na zwe vha fara vha riṋe ro vhona musatondwa u tonga u ḓo fanelana na fhaṱuwani wa vhoriṋe havha vhathu ri khou ḓavho u muhumbela zwino kha vha ri ndi vha vhudze muthetshelesi wanga ane nda mufunesa nga maitele a Tshivenḓa muthu uya bukiwa na musi a tshe muṱuku a ḓi tovha na miṅwaha miṱuku nyana lune a nga si ṱuwa yawe uya bukiwa zwino zwi amba zwori arali a khou toyo u bukiwa upfhi hounoni ndi washu u khou lindeliwavho a tshi aluwa a tshi thanyavho a kona u ya ngei muḓini zwi amba zwori arali vho ava uri ono ḓi thanya ndi muhulwane ndi hafho hune vha ḓo mbo ḓivha vha tshi vho lugisa na mafhungo a kholomo vheri riṋe washu u ṱuwa nga hedzino u ṱuwa nga kholomo 5 hone ya nthihi i tshi ḓura zwigidi 2 vha khou zwi vhona ndi heyo nḓila ine mafhungo kale o vha a tshi tshimbila nga musi ri khou amba nga u rema mutanda zwino hola muthu o vha a sino upfhi u ḓo hana musatondwa a sino upfhi u ḓo hana a tou vha maitele a Tshivenḓa hayo a tshi tou vha maitele a Tshivenḓa o vha a tshi tea u tou ṱuwa a sino hanavho afho muthetshelesi wanga ene muṋe a tshi mbo ḓi tou tea u tou ṱanganedza a ṱuwa a ya haningei a ya a guda na hola mufunwa wawe fhaṱuwani haningei phanḓa ene a vha uri o ṱuwa miṅwe ya miṱa upfhi a tshi ralo a ri yo muḓela na mvuvhelo zwi amba zwo ene a tshi yo ka maḓi hena mvuvhelo i tea u vhuya yo ḓala vha khou zwi vhona vhone vha khou kisiwa maḓi nga mvuvhelo hopfhi zwi sumba uri hu muthu u ḓo vha na vhuḓifhinduleli u ḓo konḓelela u ṱuwa a ya tshisimani a ya ka maḓi hena mvuvhelo i tea u tou vhuya maḓi haḽa o ḓala hu songo vha na maḓi ane a tevhuwa ende kanzhisa vha ḓo wana uri hune a khou bva hone hu ya suvha a i tea u pfhi ndi ri mvuvhelo yo mbo ḓi kwashea yo mbo ḓi kwashea ndo mbo ḓi khukhuliwa yawe maḓi ndo khukhuliwa a tevhulwa hayi a tea u tou vhuyela mvuvhelo yo ḓala nga maḓi izwo zwa sumbedza uri hoyu muthu u ḓo vha mufumakadzi wa vhuḓifhinduleli fhedziha muthetshelesi u ya nga mvele yashu ya Tshivenḓa musi khou amba uri mutanda ndi yo mafhungo o tea u ambiselwa iwe wa muthanga hayi a u tou nanga uri ndi khou funa houḽa vhabebi vhau kana vhane vha vha u ḓivha ndi vhone vhane vha u nangela uri haiwa hoyu washu musiwana u tonga a nga yelana na houḽa na iḽa khomba ya hafhaḽa muḓini zwithu zwa kona u tshimbila nga u tora heyo ndi ene nḓila ye zwithu zwa tshi tshimbila ngayo musini wa kale musi vhavenḓa vha tshi vho tou fara vhukuma vha tshi vho tou fombe na mvele yashu ya Tshivenḓa ri tshi vhuya kha vha ri ndi vha vhudza uri ngei mithethe miṱukuṱuku yo sala uri ri khunyeledza mbekanyamushumo yashu ri ralo u lavhelesa maitele a kana na zwino uri kha mvele yashu hu khou itea mini zwa zwino vhone vha ri mini ndi ḓo ḓi dovha hafhu nda vha ndi khou ya kha milaedza yavho nga u tora kha vha ri ndi nwa maḓi ndi tshi vhuya a nwa na zwiṅwe ndisa phanḓa na ino mbekanyamushumo ri ṱuwa u nwa maḓi nga ine nḓila
Vhathu vanji vha ya zwifuna u tou nwa maḓi o tou gwa miḓini yavho. Fhedzi tshelede ya hana. Vha na thaidzo ya uri musi vha tshi ṱoḓa maḓi vha tou ṱanga lwendo. Easy Borehole Drilling. Easy Borehole Drilling vha khou thusa lushaka nga u vha gwela maḓi miḓini yavho. U bora maḓi. Hafha ha Easy ri thusa vhoṱhe. Vhone vha tou badela fhedzi hafu ya mutengo wo tiwaho. Heyi iṅwe vha nga ḓi badela zwavho nga ṱhukhu nga ṱhukhu. A hu na nzwalelo. Ri wanala Thohoyandou 2010 Center, office number 1B. ndambo ḓivha ndo vhuya maragani nne tsho no konseisa muthetshelesi ndi khou sea musi ndi khou lavhelesa miṅwe ya milaedza ya vhathetshelesi hafhanoni vhathu vha khou sumbedza uri ndi uri ṅwana wa muafrika kha ri tende hayo o vha maitele a Tshivenḓa a kale rine zwa zwino zwi khou ri balela. Nṋe nda sane nda ri zwa zwino vho vhaswavho vha zwino zwi nga vha zwi khou ri balela fhedziha ri tea u a ḓivha uri haya ndi yone maitele ashu, ndi yone maitele ashu hayanoni haya ndi yone maitele ashu. Zwipfhori zwa u rema mutanda zwi tshimbilani nga maitele a Tshivenḓa fhedziha kha vha ri ndi dovha hafhu ndi vha mbudze zwiṅwe zwa zwithu zwa maitele a Tshivenḓa zwine zwi a ita uri muṱa u swikele une wa fhaṱea zwavhuḓi, muṱa u swikele une wa fhaṱea zwavhuḓi. U ya nga Tshivenḓa muthu wa musidzana kana wa gombakomba ndi nga tou ralo muthu wa gombakomba u ya swikela hune ri a zwi ḓivha zwo ri muyayiwa musanda ha tshiniwa ha vha na vhusha uho nga maitele a Tshivenḓa a u tendeli na muthu na muthihi wa munna hu vha u nga tsha vhafumakadzi fhedzi hafhu ha dovha hafhu ha vha na domba ndi uḽa mutshino hoyonei u ya shumiswa na misanda arali muṅwe wa vhakololo kana khosi i tshi khou nyagavho muṱanuni u engedza mbele muṱanuni kana u khou nyagavho muṱanuni musanda u ya shumisiwa mutshino kana maitele a domba. Ndi hafho hune ha swikela hune nazwo vhathu vha mbo ḓizwa zwo ri hoyu maitele awe ngauri thi na domba vha khou ḽi vhona zwanḓe zwiḽa kha Vhavenḓa kha Vhalala zwi amba uri maitele a ḽa Tshanḓa zwi amba u dzika, zwi amba vhuthihi, zwi amba vhulenda, zwi amba zwone hafha muḓini zwi ḓo ita zwi ḓo tshimbilaho muthu a nga vha hone hafhanoni muḓini. Fhedziha kha vha ri mbo ḓi u lavhelesa milaedza yavho nga u ṱavhanya khola muṅwe mulaedza khou bva kha Tshedza wa Tshokotshoko a ri The African Child ndi khou ḓiphina nga maanḓa ndi hafhanoni Shakadza ndo tshi ino mbekanyamushumo ndi khou guda zwinzhi vhukuma fhedziha tsho no khou takadzesa ndi tsha uri naho riṋe sa vhaswa vhano maḓuvha ri si tsha tenda hayo maitele ri khou tou ḓadisa uri khou tou ḓiḓadisa ngauri vhanzhi vha ri vha tshi yo tshata navho vha fhedzisela vha tshi yo ita traditional wedding zwine zwa sumbedza uri maitele a Tshivenḓa vha kha ḓi a funa. Hoyu ndi a ima naye ndi khou amba uri ri kha ḓi a funa nga zwo vha tshi wana o ambariwa mikhasi vhathu vhe kati vho rungisa dzi hembe dza miṅwenda na maḓuvha na nguvho tshena ya mbingano ndi khou amba shira vha wana ḽo ḓikhavisedzelwa nga miṅwenda vha wana zwo naka nga maanḓa zwi zwavhuḓi zwa sumbedza uri maitele a Tshivenḓa ri a funa nga maanḓa ri a funa nga maanḓa. Muṅwe ri The African Child nṋe ndi vhona uri tsho no khou itisa uri ri pfhe ri nge ri khou ṱutshela maitele anoni a Tshivenḓa ndi ya uri ri khou tshila kha ḽifhasi ḽa pfhanelo kana ḽa democracy ḽine muthu muṅwe na muṅwe na pfhanelo dzo funa na muthu ane a nga funana naye arali a tshi khou ṱoḓa. Nṋe ndi vhona unga ri ndi hezwo fhedziha ri ndi khou lumelisa mulamuleli Nḓowari ndi khou dovha hafhu nda fara na lavhelesani na Kovhekanani ari ndi sa ngwi muṋangiwa ri khou livhuwesa nga maanḓa thiri ri khou livhuwesa nga maanḓa ndi u bva hanefhaḽa Khubvi ri khou livhuwesa nga maanḓa u shela vho mulenzhe kha mboḓi ndi yo gidimela muṅwe mulaedza khou endisa thu ya maragani uri ri kone u vhuya hafhu ri tshi ṱhaphudza heino mbekanyamushumo. Muṅwe mulaedza khou ḽa ri nṋe ndi khou nithetshelesa ndi u tonga u khou ita u tshinzhela maṱari fhedziha kha vha mpfarele thiri kha vha mpfarele khou ḽa mulaedza uri nṋe ndi khou nithetshelesa ndi hafhanoni Maṱabela a ri ṅwana wa muafrika haya mafhungo a khou pfhala o remelwa mutanda fhedziha riṋe vhaṱhanga vhano maḓuvha a ri tsha vhuya ra zwi ṱoḓa riṋe vhaṋe ri tou nyaga u tou ḓiṱoḓela ri tsha vho pomoka vhabebi vhashu matshelo musi zwi sa tsha ita ri vho ḓo vha vhona phoso. Hai kha mboḓi ndi ona maḓi ndi tshi vhuyana na zwiṅwe ri vala heino mbekanyamushumo a ri soko ri vhana mushumo na vha khou ita zwoṱhe zwo dzudzanea fhedzi vhafodi vhe ndi bva vhubvo zwino zwa zwidini GP the best photographers in town ndi yana phindulo vhafode minyanya dziphathi dzimulungu outdoor na indoor photoshoot a ri khou amba mufundana lini hai ri khou amba vhafodi vho pfumbudziwa na vha ri na tshipirioni a vha zwite mafhungo vha shume navho vha nga kwama mpho gandini kha 072-891-6963 ndi 072-891-6963 kana kha email ya gandini mpho5@gmail.com GP the best photographers in town ri isa tshumelo vhathuni.
ndiko dovha hafhu nda ri ndi khou livhuwisa vhoṱhe vhane vha khou ralo u shela mulenzhe kha masiaṱari ashu oṱhe a zwa vhudavhidzani kha Facebook, Instagram khathihi hafhu na kha Twitter na kha email yanga ndi khou dzi vhona email dzi khou dzhena kha theafricanchild@gmail.com. Nga u tori ndi khou livhuwisa nga maanḓa thi ndi khou livhuwisa fhedzi hafha kha email yanga ndi khou ṱangana na vhuleme fhedzi ndi ḓo ita ndi vhale dzi email musi ndi sathu ṱuwa. Ndi khou dovha hafhu nda livhuwisa vhathu vhoṱhe vhane vha khou amba zwithu zwine zwa ita uri riṋe ri sa tsha i tevhedza heino mvelele yashu. Milaedza yavho ndo ḓi dovha hafhu nda i vhala musi ndi sathu to khunyeledza heino mbekanyamushumo tshoṱhe. Kha vha ri ndi dovha hafhu ri lavhelesa uri zwezwi musi ri khou amba nga ha mvelele uyo malwa kana u malelwa ano maḓuvha a tshi no khou itisa ndo ḓi pfha muṅwe wavha fhano na ono ḓi dzhena kha zwa khou sumbedza uri ene u vhona u nga ri ndi ngauri ri khou tshila kha fhasi ḽa democracy. Muambo ri the African child riṋe vhaṱhanga ri shavha uri matshelo sa tsha ita ri ḓo to ralo u vhona mulandu kha vhabebi vhashu zwi ḓo itana ndi khou amba uri zwi ḓo ita u tshi vho vhona mme mubebi kana vhone khotsi kana makhadzi mulandu musi kha mbingano sa tsha itana. Thi vhona u nga ri zwi ḓo itavho hezwo fhedzi hetshiḽa tshifhinga ho vha tshi tou vha one maitele a Tshivenḓa ho vha hu si no hana ra tshi tou tenda hone ngauri ho vha hu si na u ḓiṋangela. Kha vha ri vha vhudze zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou itisa uri ano maḓuvha ri si tsha tevhedza mvelele yashu musi zwi tshi ḓa kha u remelwa mutanda kana uyo u ambiselwa. Ndi mafhungo uri ano maḓuvha one zwine zwa pfhi social media hu vho pfhi riṋe vhaswa ano maḓuvha ri vho tou ḓidzhenisesa kha zwo fombe ra swikela hune na miṱa ya fhaṱwa hanefhaḽa ndi amba uri hafho fhethu hu kha ḓivha na ṱhoḓea uri makhadzi vha ḓe vha yo nyambisela ngei a u tshina na ṱhoḓea hafho fhethu u vha mafhungo a uri iwe muṋe u khou tou dzhena u amba mafhungo au vhathu ari vha tshi vha anḓana zwavhuḓi mafhungo a swikela hune a ita nga u tou ralo a thi ri maṅwe mafhungo a vha uri vhaswa vhana maḓuvha a vha tsha tevhedza a vha mpfareli mani zwi khou ita zwinzhi na maṱoni fhedziha tshiṅwe tsha tshiitisi tshine tsha khou ita uri aḽa maitele a u remelwa mutanda vhathu vha si tsha tou a dzhiela nṱha ndi ya uri ndi ane ya uri vhutshilo ano maḓuvha thiri vha khou zwi vhona ri khou tshila kha vhutshilo ha tshimanzhemanzhe ndo ndi amba mafhungo a social media ri khou swikela hone hanefhaḽa vhathu vha mbo ḓi takusa miṱa yavho hanefhaḽa. Maṅwe mafhungo a vha uri ano maḓuvha vhathu a vha tsha ṱhonifha uri kana vha tsha tevhedza uri musi muthu a tou vhuya vha na miṅwaha mingana hafha fhethu ri vha ri tshi vho lavhelela uri muḓuru u tea u vha tshi vho swika kana makoti kana musolo u tea u vha tshi vho dzhena. Hu khou pfhi ri vhathu vhane ano maḓuvha ri vho tendesa kha pfhunzo thiri hu vho tendesiwa kha pfhunzo pfhi munna wanga o thoma ndi pfhunzo, mufumakadzi wanga o thoma ndi pfhunzo vha khou zwi pfha mufumakadzi wanga o thoma ndi pfhunzo, munna wanga o thoma ndi pfhunzo. Hu khou pfhi hezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou itesa uri maitele ashu a Tshivenḓa ri sa swikela hune ra dzhiela nṱha ya uyo remelwa mutanda a ri tsha tou a dzhiela nṱhesa haya a uyo remelwa mutanda nga mulandu wa uri social media nayo khou ralo shela mulenzhe na mafhungo uri khou dzhenisa pfhunzo ra itesa tshone tshithu tsha ndeme lune ra fhedzisa tshifhinga tshashu ri kha dzibuku kana ri khou lavhelesana na u ḓibveledzisa sa muthu kana sa muswa musi u tshi khou ralo u tshila thiri. Nṋe ndi vha funa zwone kha vha ri no maḓi ri tshi vhuya ahuna na zwiṅwe ralo isa phanḓa ana heno mbekanyamushumo ri ṱuwa nga ina nḓila. It's Shirone Tengwe speaking. You are listening to Mutare FM, for you, for all. Hambo ḓiri ndi mbo ḓi yo lavhelesa idziḽa email dze nda vha vhudza nda ri hei dzi tonga dza khompha vhuthada fhedziha musi ndi tshi lavhelesa email dzo dzhena hafhano vhathu vhanzhi vha khou tou ralo khou ḓa mbekanyamushumo na ri vha khou livhuwisa nga maanḓa musi vha khou pfha iphi ḽa ṅwana wa muafrika hafhanoni kha Mutale FM for you for all. Nṋe nda vha vhudza nda ri ai ahunoni nda khou ya hone nṋe ndi yone hanefha nda tshi ndo tou fareledzwa nga zwiṅwe fhedziha ri ḓo ṱangana ḽavhuna liṅwe na liṅwe musi tshifhinga ya ya vhuvhili na u swikela hanefhaḽa musi tshifhinga ya vhuraru hanefha kha Mutale FM for you for all. Nṋe ndi khombo ḓi ri vhone kha vha swikela hune vha ramba ḽa tsuka vha amba uri ṅwana wa muafrika u hone hafha fhethu ahuna hune ya khou ya hone thiri ahuna hune nṋe nda khou ya hone ndi hone hanefha fhedziha iṅwe email khela khou sumbedza ri ṅwana wa muafrika hunoni u khou ḓi tou dovha hafhu a ambedzela ḽeḽi fhungo ḽa uri ano maḓuvha ne ri lavhelesa kha mafhungo a pfhunzo zwa vho ita uri vhane ra khou tshila navho uri zwa vho ita uri vhafarisi vhashu kana vhathu vhane ra tea u tshila navho ra vha wana haningei
magudedzini ndi limwe la fhungo line la khou phala ngori thimu siri khou lavhelesa musula wa kale ha sino phukwa gudedzini hayi a no phukwa gudedzini zwino u khou sumbedza uri riṋe ano miṱa ano maḓuvha i khombo ḓi wanala haningei magudedzini hune naho vho si tshena upfhi makhadzi vha tea u ḓa kana khotsi anga vha tea u ḓa vha nremela mutanda a zwi tshewo a u tshena mafhungo haneo o to raliho fhedziha ndi khou livhuwesa maanḓa vhathu vhoṱhe vhane vha khou ralo isa phanḓa na u shela mulenzhe kha mbekanyamushumo dzashu thiri miledza inoni yoṱhe ndi khou i livhuwesa miledza ya mabebo thingo wanavho na muthihi fhedziha kha vhoṱhe vhane vha khou ralo pembela ḓuvha ḽa mabebo nṋe ndi khou ri mudzimu wa vhatonde a vhafarisi a vhainge nga maḓuvha manzhi a vhutshilo zwi vha nakele kha vhutshilo thiri zwi vha nakele zwoṱhe zwine vha tama vha swikele hune vha zwi bveledza nga u to ralo kha vha ri nṋe vha ṋekedze iṅwe ngeletshedzo nyana K fhedzi yavho ri sathu ya kha ino ngeletshedzo kha vha ri ndi vhafha uno mungo ndi tshi vhuya ndi vhafha ino ngeletshedzo nda kona vha ndi khou gomedza heino mbekanyamushumo. It's Dakaro Macheka from Chiramba, Mutare. You're listening to Mutare FM. Hashtag for you, hashtag for all. Hey, when you love me for money, hey, you can call me my honey. Hey, when you love me for money. Ngeletshedzo ende vhafareni na musi ndi hei ya uri musi zwezwi ri khou amba mafhungo ḽa u rema mutanda kana u swikela hune wa ambiselwa uri hu kone u vha na muṱa kana mbikano i kone u vha hone hu khou pfhi ngauri ano maḓuvha riṋe ri vho tshila kha ḽifhasi ḽa tshimanzhemanzhe kana hune a ri tsha tou zwi ṱoḓa hezwiḽa zwithu a ri tsha tou zwi ṱhangelela a ri tsha zwi takalela nṋe vhane ri tou ṱoḓa u swika ra ḓiambisela na iwe musidzana vho tou nyaga u swikela hune wa tou ambisiwa wa sa tou ambiselwa u khou pfhi zwezwi musi vhone vha khou tshila a ri vha wa muthu wa tshifumakadzini kana musi u musidzana kha vha tshile vha khou ḓivhudza zwa uri vhone a vha nga ḓo vha musadzi wa muthu vha ḓo tou vha mufumakadzi wa muthu vhathu zwino hafhanoni vha ḓo vha na khakhathi ngeyo nnḓa heino ngeletshedzo ri ḓo dzhena ri ḓo thoma ngayo vhegeni i ḓaho thiri ḽavhona ḽi ḓo ri ḓo thoma ri ḓo takutshedza hanefha uri vha kone u pfhesesa phambano vhukatini ha musadzi na mufumakadzi hu khou pfhi mara vhone zwa zwino kha vha ḓi soko ri zwezwi musi vhone vha khou tshila vha vhe na muḽoro songa na muḽoro uri vhone vha nyago u vha musadzi wa nnyi kha vha vhe na muḽoro uri vhone vha nyago u vha mufumakadzi wa nnyi fhedzi hapfhi kha vhoṱhe vha tshinnani vhone vha songa vha nyago u vha na muḽoro uri nṋe ndi khou nyago u vha munna wa mugede hayi khopfi vhone vha songo nyago u vha munna wa mugede kha vha vhe munanna kha vha vhe munanna wa mugede kana wa mukenekene hu khou pfhi zwi ḓo vha thusa vhukuma ngauri upfhi vhone zwinzhi zwine vhone vha ambesa zwi a swikela hune zwa ralo u itea tsire zwi a swikela hanefho hune vhone zwa ralo u itea kha ḽi a ḓinga ndi khou ḽi vhona ḽo lugisiwa ndi vho Solomon Mathase vha khou ḓa khou ri ndi ntshavheni ndi nṋe nda khou vha sia ngalo hafhanoni namusi mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele yo tshimbila nga tori namusi nga ḽavhuna ḽavhutanu na vhuna ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuna ḓuvha ḽa vhuṱahe ṅwedzi u kha ḓi vhone wa Fulwana ṅwaha u kha ḓi vha wa 2022 dzi 9 dza July 2020 ndi kholwa zwa vhuḓiphina vhukuma vho guda zwinzhi ngauri musi u tshi remiwa mutanda hu ṱuwa vho nnyi vha ṱuwa vha fara zwifhio hone hayi iwe une wa khou ḓelwa u lavhelwa u itwa zwifhio vha songo anga zwe hu na ndingo engei ndo amba nga ndingo ya khavho fhedzi raramba na uri ndi tshini zwiitisi zwine zwa khou ita uri zwa ṋamusi sa tsha fana na zwa mulovha ndi tshini tsho no khou itisa nda dovha hafhu ra lavhelesa na miledza yavho ri ḓiphina vhukuma nṋe ndi khou livhuwesa maanḓa vhathu vhoṱhe vhane vho swikela hune vha shela mulenzhe ra dovha hafhu nda vhafha na ngeletshedzo ya uri vhone ari vha mufumakadzi vha muthu wa tshifumakadzini vha songo ndi khou nyago vha musadzi wa nnyi kha vha ri ndi khou nyago vha mufumakadzi wa nnyi vha munna vha songo ndi khou nyago vha munna wa nnyi kha vha ri ndi khou nyago vha munna wa mukenekene hu khou pfhi hezwi zwi ḓo vha thusa fhedzi havho vhathu vhanzhi hafha vha khou sala vha na mbudziso uri zwi khou tou ambisiwani phambano i gai vhone kha vha tiyelele ri ṱangane vhege ḓaho ndi hafho hune nṋe ndi ḓo vha ndi khou vha bvisa maṱudzi phambano vhukatini ha munna na mufumakadzi mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelelo i tshimbila nga u tou ralo nṋe ndi khou ri u bva kha nṋe haiwa ndi vha funa zwone Mutale FM for you for all nṋe a ri na tseda vhone kha vha swikele hune vha ramba ḽa tsuka vha ḓivhadza uri Mutale FM for you for all a ri na tseda ri vha ṱoḓa vhoṱhe radio yavho ya dovha hafhu ya vha radio ya vhoṱhe kha vha ri musi ndi sathu ṱuwa ndi vha mbudze maṅwe a maitele ane vhone vha tea a ita u itela uri vha ḓitsireledza kha tshitzhili tsha COVID-19 u ṱamba zwanḓa ndi dzulelo zwi amba tsini vhone kha vha ṱambe zwanḓa vha sanitize hone hayi ndi hafha ḽi tshi ndina nda khou ḓi ḽi amba na mastermind hafha musi ndi sathu dzhena hafha nḓuni dza khasho ro dzula hafho nnḓa ndi sathu dzhena hafha studio ri khou amba uri vhathu vhanzhi vha vhona u nga ri u sanitizer
ndi u ṱamba zwanḓa. Hayi u sanitizer u ṱamba zwanḓa, sanitizer ndi u tou vhulaya zwitzhili zwi re hone hafha zwanḓani. Zwino vha songo yo ḽa, vha songo fara tshiḽiwa vha na sanitizer, kha vhathu vha tea u ṱamba zwanḓa, kha vhathu vha tea u ṱamba zwanḓa, vha songo nyanga u thoma u ḓivhangela vhulwadze musi ri khou ralo u lwa na vhuṅwe. Tsiri nṋe ndi khou ri ndi vha funa zwone u ambara mask, kha vha zwi ite mafhungo thiri u keeper social distancing, hone ya vha ṱutshela u fara maṱo ningo na mulomo, vha songo ṱamba zwanḓa nga u tou ralo. Nṋe ndi vha funa zwone, kha vha ralo isa phanḓa no ri tikedza riṋe fhano kha Mutale FM for you for all. Na vha songo hangwa ndo nominatiwa kha dzi mama wadi vhone vha swikela hone sa muhashi wa khwinesa u bva hanefha kha Mutale FM for you for all, vhone vha swikela hone vha mvoitela nga u rumela mama hezwo zwoṱhe zwi kha maḽeḓere maṱuku ndi mama vha fhira space vha ri 1305 kha nomboro ya 40439 nga u tou ndi vha funa zwone. Ndi khou vha sia na vho Solomon Mathasa vha khou ri ndi tshavheni hana na tshithu, nṋe ndo enda vhone tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi ita kha vha tshi ite nga vhuḓifhinduleli. Ndi vha funa zwone, ndi ya vha sia na vho Solomon Mathasa thiri Mutale FM for you for all. Sokisaiho na musadzi haho anana cheto na mwana haho anana cheto tere ndiye mini ngumundu tere ndiye mini ngumundu tere ndiye mini ngumu kamarani tere ndiye mini ngumu kamarani Mudzisani ngoho kavane vamuti vatoamba ngoho murandu ndi mini ngahoyu mwana indi nchaveni manivon indi nchaveni manivon indi nchaveni indi nchaveni manivon indi nchaveni oliwa mapeta huyu mwana Ipa Doru ya rusero doru wanafi no doru ya rusero doru wanafi doru wanafi no doru ya rusero doru wanafi no doru ya rusero doru wanafi vato pepe rangaro manivone vato pepe rangaro manivone Ndinchaveni manivone mwana wa vatu oliwa mapeta manivone mwana wa vatu anana chetu na musadzi haho na mwana haho anana chetu tere ndiye mini ngomunduni tere ndiye mini ngomunduni tere ndiye mini ngomu kamarani tere ndiye mini ngomu kamarani Usisani ngoho vane vamuti vato amba ngoho